July ni somni paruk tlaya Mizoram chunga Assam police te ronchet na wanga in kana thenga hian kan thria thewangin Assam lama nuna chana nom nuala July ni somni pasari sang ni somni pakhat zan in na chanchin thar thedar tu sang te soidana tang chuan heinep na boro ka wang hian kan chak lakna Kawngpui berchu Assam lamin mindan cha sakle don ta ni in alang Assam Tribune ni na talan danin kongdang tu te hi Krisak Mukti Sangram Samiti KMSS te ni in National Highway za somnga palina chu Hailakandi District Krishnapura avo in July ni somni pasari sang ni somni pakhada tangin tiam chin omlova andan cha thu talanani nimin July ni somni paruk zana vaireng tea in kana thenga wang khan Mizoram puitele kanram shwai tu te po in ele bar chak lakna Kawngpui hi dan cha le mai allo omanga ti in rawh manna te po anlo siam fel sakha ania tuntu mai hian ramri chungchang tlem ron ta lang phain hetia kong dan cha ani le ta hi dan le hrai shula tlem kanon soi chunjom don ani chuti rualin engpo thlengse Mizoram puiten kan puan ven soi chinga kan tran rual hunani ti hria in mule malpom lova kanin demle in sei chia thina te da kianga sem dam a bil thi ti chang wana nei tlattu zofa te hi hein ebna boru ka wanga zammai tur kan nilo ti hi athar kanin fuizela poimo kanam ri chu akhoilai po chulo ni se kan za omna von himnan tal koikom thinang thapa kan tran ruala ramria che chuak ve thelo te po in moral support in pea pathian hena tong trai na lama tran kan laka kan matong te ti chaktura kan tong trai pi mol athul hle kan channel po in thanem ngai thilawangin July ni somni paruk sang ni somni pakhat zantira khan zonet cable networkin saptonga chanchin tharabot seichu kanon da avea kan channel hi dan le hrai puan zara mun ani awangin kan channel lena inrem waklo ani ti hrachungin thanem ngai thila kanon da ta sham kha ania pin komena khan kan borok om dana zira da bole mai turani thu kanon soilang ngeya ngun taka thilom dan enin media kanchan athata jok deu thonia hriat ani awangin kan channel ni phung threng chungin zone chanchin tharchu kan delete le to a tunchuma hian kanon soilang ve thrim ani e tuna Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma hi okil ni in dan le hrai hnuaya thil ni dan kal phung chu adu chuan thretur takmi ania voin July ni somni pasari sang ni somni pakhata chanchin thar thedar tu ten athu chuania ansoi antarla po Kawngpui dan cha ali lo tur thu hi asoi nge ani kha chuwang chuan tuna kong dan cha tak po hi sarkar chuan official chuan ashelo der don ni inalang tuna vaireng tele a chevel kanram miron nek mek na po hian dananga antran phung tidik chat zel thei turin Innerline Forest Reserve ani inalai hi tran funga anon mangzela Forest Reserve huam chu nga hian mihring chen le hon loram nei phal ani lo wangin July tak chu an malak na sang ate po tranfunga mangin Forest Department kaltlagin ma anon lazel thinani kha chuti lai chuan MZP shwai tu ten anlo soilan fowang hian Forest Reserve area hi humhal antum tak ani chuan he forest ram chungina huam chin 509 square miles huam chunga anmi le sa cheng mek te hi Assam hian senghoi masaro se ti hi kan soi war atul hle a mani mi le sa te senghoi tum mangsi lawa Thenom State Luat Chin Forest Reserve humhal tumtlat hi afu lawani tia kan soi war atul veu bok ome chuti rualin tunlai huna chuan tranfung fel fai taknena media thuwardar hian ram alana sale zual thei ti hria in mi puite po in kan tranfung turchin hi enge ti kan hria theinan ziak mi le mi thiam ten ramri chungchang hi mi puite min fa that le zual atul le bok Dale Shain Kanram Ri Limtha Atalan Dan Lo Soila. The State of Mizoram Act 1986 Section Thumna Chuan Mizoram Ramri Chu Soizao Shan Pa Lovin Mizoram Union Territory Ramri Chu Mizoram Chin Ani Thu Asoya MNF Le India Sarkar in Remna Memorandum of Settlement Kumsang Kasako Somriat Paruka Nei Chuan Mizoram Huam Chin Chu Northeastern Areas Reorganization Act 1971 Section 16 Asoi Danang Hiani Thu Asoi Bok Northeastern Areas Reorganization Act 1971 kan enle chuan Section 6 chuan
Mizoram Union Territory huam chin tur chu Assam State a om thian Mizo District Council huam chin khani alo ti boka chung chu kan dan hlim thla atanga kan hmu thei om chun chu ania chu ta tanga point poimo ni ta alang chu Mizo District Council huam chin kha khoi chin tak hinge ti hi ania District Council kan li laya kan ramri kham chu soifia fakna omem tuna kan hau chin ram huai taka hau zi zel thei turin tran phung tha herem dan kong omem ti hi ngai tu ho ngai chu ani ta ber ome Kawngpui dan cha chungchang lo soi chin zomila National Highway dan cha chungchang a chuan nikum kumsang hi somni khan Mizoram Bar Association chuan Gauti High Court ta PIL alo thelu to a chumi chungchang chu beng tiwar tu tan kan ta lang don ani Mizoram Bar Association hi August ni somthum pakhat sang ka ko somriat pali khan General Body Meeting in adina chumi kumvek chuan Farms and Societies Government of Mizoram a zialu ngalani Ukil ni tur chuan The Advocates Act 1961 in asoyangin LLB pass nuwa Bar Council of India in zialu angaya dilna uluktaka anlo en nuwa ukil ni tlaka ngai anni chuan registration pack anni thin amai ro chu Bar Council of India hian kumsang ni soma trangkhan All India Bar Examination bosai thinin ukil ni tura injiak luten he common examination hi anpaltlang angai thung tuna Mizoram Bar Association tia kan soi hi Mizoram ukil intel khompol ani thunga aizol hi headquarters ni in district khopui sanga sub headquarters din ani Mizoram Bar Association hian apolang po in Mizote tan athena kongkonga thil tha alo ti to thina sumpai le abung ru angzonga chanpui ngai chanpui na konga te nasataka kepenin Mizoram ukil Association member ten dan diktaka ukil na antho theina na thununna ken ko konga te ram in rel bolna konga te thanem ngai takin thale zung anlo tho thin ani Mizoram Bar Association in thil tha lo ti to tam takte jinga Mizomi puite har sana to sukyang turen High Court ta Public Interest Litigation te thelu tin Mizote thlawang haunan ma alo la to thina mitam tak chuan kan la hремai theye umnga vel liam ta khan Mizoram chung bi ka thlok lu thin khwazin phur thlo theina ten to chuak takin chuan man an la thina state danga an thlo dan ngai to in ale don la ya ato chu Mizote poisak lo na ni ti in Mizoram Bar Association chuan PIL number za somruk pani sangni sompanga chu Gauti High Court aizol bench a thelu tin Central Sarkar baka Airports Authority of India tele thona company sang telaka khinna alo thelu to ani kanla thewinarin om nikuma vaireng te daya boina achu alai khan Assam ho chuan Mizoram chak lakna Kawngpui le rel kongte minan cha saka Mizomi puite kopi thipui leng kara kan boina athuan hi ememani kha thil thlengkha MBA chuan ala thu tak le maya chuti line PIL thelu tur hian inma kho suina tur engemo omin voile khata thelu ngal mai hi arem chang lo thina chuti chungchuan Mizoram Bar Association chuan lekha poi mole sarkara ngen na lekha te thelun masa in dananga chetlak arem chan masak bera Gauti High Court ta PIL number 68 of 2020 chu athelu ta a kan chaklak na kongber ti tlangani theinan khinna chu athelu ta ni PIL la chuan National Highway Zathum le Parukna Lailapur le Interstate Highway Karimganj District Assam le Mamit District Mizoram Medilia dancha te chu ti top ani nghal theinan le silchar le baina pi inkar rel kong dancha ti top ani theinan ko ta chuan ngenna an thelu dane chuti line Union Home Secretary kai hruina hnuaya Mizoram Chief Secretary le Assam Chief Secretary te chuan biak mu thei mangin November ni riat sang ni somni khan in biakna an neya state pani te chuan an ti tur ve turin an trin ta a kongero chu atlang tamai chuang lawani kha chuti line Mizoram Bar Association in PIL an thelu tumchu media sanga andar ngala PIL in High Court thelmeu chuan Assam lam chuan ngaingam lovin PIL ngai tu ani ma zan November ni som pakhat sang ni som ni zana Mizoram lampan turli theite chu Assam lam chuan ron choin chaklak na kong chu ti tlang ngal ani a
kong atlang chung changa chuan walau taka aham thana lak tum pole sarkar agin kan omlutuk lo na in engemo soideu chu a oma amai ro chu ham that le thang that po velem lo ngoi renga chemial mial mizo ukilin tel khom Mizoram Bar Association malak na ra chu ani ti ila nial na tran phung tha zon mu chu harvia winarin om chu PIL chu kota ngai tu ali vele ko chuan order di chuak ngalin Assam sarkar chuan National Highway chu dan cha omlo turin atlang tir ngei turani atia harsan om chun zom talovin kong chu atlang chun zom ta zel ani kha PIL chu Guwahati High Court Principal Bench Guwahati ya ngai tu chun zom zel ni in April linga sanghi somni pakhat Komin Khan PIL a Mizoram Bar Association te Dilber in kalpona ti tlang chu boina omlova dan pa ngai anga akal to wangin judge pan hi omna division bench chuan ngai tu azom angai tori lo nia ngain ati top ta ani PIL ti topna ordera alandan chuan Assam sarkar ayo ding ukil chuan Assam sarkarin kota lekha alo thelu to a chuan Mizoram le Assamin kalpona kong chu khailakna engma lovin atlang thavek to ni ti soilan ani thu ko da thila chumai baka district thunei tu te point in kalpona kong te zalen taka atlang thatle thatlo chungchang chu anvil thatreng thu ko chu ashia tirani ko chuan in kalpona kong atlang that chu thilpoi moni ti court order a chuan chiang takata langin khwalzin phur lir theite le bungra phur lir theite National Highway a ti balhana engma omlova tlang that tir zel hi state tinte mo phurna ani thu chiang takina soya Assam le Mizoram state te point chu an hriadreng adu thua soi Assam sarkar ai awading ukil chuan borok monom tak noya lir theite an chelvel mek thu ko chu hriat tir zui le bokin railway ai awading ukil po chuan bairabi le silcharing kalpona kong chu balhana omlovin atlang thato ti ko chu hriat tir bok Central sarkar ai awading ukil po chuan Ministry of Home Affairs in Assam le Mizoram sarkar chu avil zui reng thu soin ramria monna aom theinan le lir theichet velna ti khailakna aom lo nan midle beng an chi zui zel thua soibok chung thil sang te wang chuan ko chuan PIL thelu chanber ti hlotlin ani ta ka wangin PIL chu ati top ta a order a chuan ko chuan hun lo om zel tura khwalzin phur lir theite le bungra phur lir theite chetvel na ti khailakna a omle ni chuan Mizoram Bar Association chu kota azul kole nghal wat theyang ti in asoilang bok soilan ta kang khan July ni somni paruk thil thenga wang hian National Highway hi dancha anile ta a kotin thutluk na sang alo siam to te point hetianga kong dancha hi thil dikani lo thu alo soinon photo a chumai baka Mizoram Bar Association in PIL number 68 of 2020 athelu chungchanga High Court order kanon soilan taka po hian highway dancha chu thilti lo top turani thu chiang takata lanani chuwang chuan he kong dancha po hi kan sarkar po hian sepui ruat torngot lovin danangin na takin nor se chumia jir chuan kan chanwo la let le turin lokot lama kan kal le mai te po a thale yang